Faidi friend song jeng tabo prediction kaisa khaliano kaisa constituency no ti jeng ST constituency no sakang nagrawana arni bising te 12 Takarjala ST constituency wa Sabw apply engnai ti pramot rokta na IPFT rokta IPFT ni engai kasam MLA Takarjala ni 2018 no bo jitemani boni boot rate rok margin rok bosok na nugi makhana screen no Tripura Bidhan Sabha 2023 Takarjala ni ST constituency ni engai IPFT ni basakha Bidhan lebarma hingke Tripura mothani engai basakha Biswajit Koloi tabo 2018 no Bidhan Sabha election Tripura ni ajagabo IPFT bai BJP ro kaisa milawoi alliance engai government form khaiga government form khaimani pole IPFT rok je ideology ti haimani nabong ni demand ti haimani borok abo kahamke fulfill khaimalia public ni thadio eba khayango assembly horo borok express khaimalia amno tei borok ni ideology weak ni thangka kai borok ni party bo downfall ng thangka oste ke hinke amni porebo election kha ADC election katal aro bo borok basamani pairiglia aro katal form khaija bubagrani ama songsajak kaisa party Tripura motha borok jite kharo kabongma seat bai hinke borok ni party ni je public je support tongnai IPFT rong je support di tongnai borok bo tuk khai oste khai Tripura motha na hap thangka Tripura motha na habi tongbai kha eba kha hap thangbai kha angke tabuk chung sana thangkai 12 Takarjala constituency ST rok ni ajagao hangkai 95% joto goi chini ST tongo population Garan bising 5% nomdi non ST ro ga 90% ni 95% ni bising at least 90% rogle Tripura motha no support duana narnai abo khai public opinion bo borong no saw hai hanai borok Takarjala oba motha no phainai motha no apply engnai hanai ga IPFT rong ni aro agis kaisa stronghold amo tongmani tanging karo NC debor ma age bo MLA engjang ka pro kaisa stronghold tongmani IPFT rong ni am tabo khai to stronghold unglia aro jotono je IPFT khane ro tabo motha mangse hap thangbai siwangkai aro je candidate basane Tripura motha ni engai Biswajit Koloi bono apply engnai Takarjala constituency 12 Takarjala constituency wa ST ni